كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manguripun wallahu subhanahu wa ta'ala ap kesampaian nagu pepekanag si isagyang kaiya sabagi si kumangan da'wan wagamatan wagama Islam pangintano si wallahu subhanahu wa ta'ala aadnap kasagbatan si iya may tumangan da'wan si wagamatan wagama Islam adi tanuming gulalan si iku kapagintaw tanong si isagyang kaiya dunia. Manguripun wallah supiteng gisaan siya katanong naayad na manindingan-dingan yan na andaman ay kaparulian yan si ikulimu ang makapupuan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na po na maranuman isa siya katanong na mabaluis kaniyan ataw si iku surga si iku kapagatalang matanong sa alungan na mauri. May sababsan manguripun wallahu subhanahu wa ta'ala na tanang-tanong matao sa limu wallahu subhanahu wa ta'ala na si imarani kusirano tuwa mga tao ami pipiyapiyah. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mata-mata na sulimu wallahu subhanahu wa ta'ala na si imarani kusirano tuwa mga tao ami pipiyapiyah. Sirano to sa mga tao ay ninggulanan niran sa mga suguang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala minggalabag siran sa mga pipiyah aswaswatiran sa iku wallahu subhanahu wa ta'ala nagupiyak kawatanan niran sunganinsan ang mga inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Oriyanan mga uripun wallahu subhanahu wa ta'ala na bande amapiyah na punan tanong kaiya mababaloy ama pamagusayakan siya kano sagyang kaya makampatawras. Ayay niya pamagusay na kan siya kano nagyang kota bituan tano sa awalu wajibin alal mukallaf. Awalu wajibin yajibu alal mukallaf. Anto na ipagampaganay paliugat ini paliugat si kusirano tuwa mga tao amya patot kiran sumanga subuan wagamatan wagama Islam. Sumanga ulama si ku ahlus sunnah wal jamaah sabab sa ayabu pagusayin tanuron na so panarima wa ahlus sunnah wal jamaah kagya tanto maulad so usayan sa giyang kanan awal wajibin alal mukallaf na benda kiatabuan ayabu alwin tanong na supanarima wa ahlus sunnah wal jamaah kaya importante na katukawan ka ewanto na ititu panarima na andin ika kanalang karo napian to na ipapanganig ka na nakatawan ka ewanto na ititu panarima sa isik ko makapantag sa giyang kanan antun ay pagampaganay paliugat ay paliugat si ko mga tao amya patot kiran sa mga paliugat. So ahlus sunnah wal jamaah na miyaw pong nagumyaw pakat sa mga ulama sa pitruiran ayadun pagampaganay suguan pagampaganay paliugat ay paliugat si kung mga tao amya patot kiran sa mga suguan nas kanyan so al-iqraru bis-shahadatain al-iqraru bi-shahadati at-tauhid
أو النطق بشهادتين أو ما يسمى بكلمة التوحيد. Miyaon pong nagumiyaw pakat sa mga ulama sa ayakuna pagampaganay as suguan amya patot o di na isugu si kusirano to ang mga tao akya patutan sa mga suguan nas kanyan. So kaparatiyaw manusia katang kedaw manusia si kupusoyan nagunggulalan sa kilapyatan o dilayan amat-mataan adedin at Tuhan absimbaan arwar si Allah subhanahu wa ta'ala nagumat-mataan as Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ang supumutuan tanong sa tawhid. Ayad na pagampaganay ay indulon naguy piligwat si mga tao na sa tawhid. Sukap pa kay sa isa si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala, وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم باضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا وبذلك يصير الكافر مسلما. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Mangawripan Allah subhanahu wa ta'ala yung kanan na piyangaluy tanong ang mga katero na katero anano sabagi si ko mga ulama akikadadayuan sa kialuiran sa mata-mata na miyawmpong nagumiyaw pakat sa mga ulama sa iko ahlus sunna wal jamaa sa ayad pagampagan ay apaliugat ay sugu sa iko mga tao nas kanyan sa tawhid. So kaparatiya sa mata-mata na datuhanin nuntas wallahu subhanahu wa ta'ala nagu mata-mataan na sugu mata-mataan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu yan sa rakas as isagyang kutwa kaparatian yan nun na milapiat agyang kutwa dilayan. Misamab sa urinan ng mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na sa isagyang kananakialuyaw mga ulama sa kababaloy o tawhid ayad ng pagampagan niya paliugat na makapupasudanan makapupuon si mga adilla min al-Quran wal hadith adna mga dalil si sa Quran na si sa hadith amakang gugunanaw makatuturo sa kababaloy o tawhid as kanyan ipagampaganay paliugat ay pendulon o mga nabi ipendulun si ko mga tao amya patutkiran sa mga paliugat. Ayakatir Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf na tigyan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Si ko kaya panutulaw Allah subhanahu wa ta'ala si ko sabagi ko mga nabi niyan mga suguyan na inalunian ayad na pagampaganay ay penduluniran si ko mga pagtawiran na so kasimba kasuswatiran si ko Allah sa didin asala kawab suswatiran arwar si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Nuh alayhi salam na yakatiru Allah na sabin-sabin na ratigin na si Nuh si ko pagtawnian na pitiro yung kira na hay mga pagtawagan na nasimba ni Allah simba ni Allah kagya sabab sa didin salakaw sa iko Allah subhanahu wa ta'ala amya patut abab simba
ay membuat kata Allah Subhanahu wa taala si Hud alaihi salam natigiana u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Aku si Nabi Nya Salih alaihi salam natigiana u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Mia kadang-kadang ay naluyo Allah Subhanahu wa taala sa Quran. Apa penutul niyan asumanga nabi na ayad na pagampagan ay penduluniran pepeliugatiran si ko mga pagtawiran nagyang kutuwa kapak ay si isa si ko Allah Subhanahu wa ta'ala. So kaswuswatairan kasimbairan si ko Allah Subhanahu wa ta'ala naguso katalikudiran kaung kirairan sa iko kalangwan ang mga pasimbaan asalakaw sa iko Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginan mga dalil sa Quran ang makatuturo sa kababaloy o tauhid ayad pagampaganay paliugat pagampaganay ay pendulun sa iko mga tao kaya patutan sa mga suguan. Supman mamuso mga dalil amyaliw sa isa hadith na ayad na miya kararayag adalil amyaliw sa isa hadith sa iko al-Bukhari wa Muslim nas kaniyan so hadithu Mu'adh bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala وفي لفظ آخر أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Aya pagampaganay nagumarayag adalil sa hadith sa kababaloy o tauhid as kaniyan ipagampaganay as suguan nagyang kuto hadithu Mu'adh bin Jabal si iko kaya suguan no Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa Yaman napitir uyanon at tigiyan amata-mata naskahay Mu'adh na nasi ko kapakat talinguma si sagyang kananaing dayaman si isa Yaman na ayat tigi na katalingumaan kasan na mga pagtaw na pagtaw apad si ko mga ahlul kitab kapakaya mga Yahudi o di na mga Nasrani mga Kristiyan na baluyang ka at tigi na ginawang ka ayadin pagampaganay indulun kakiran isugu kakiran nagyang kutwa kapakay sa isairan si ko Allah Subhanahu wa ta'ala. So kaparati airan sa dedin at Tuhan mata-mataan na dedin at Tuhan suwatan simbaan arwar si ko Allah Subhanahu wa ta'ala nagumata-mataan as Muhammad na sugu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyan ka na hadith na makanggugo na nao marayag sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na inisugo yan sa iko Mu'adh ayad na pagampaganay indulun yan isugo yan sa iko mga tao naging ko to tawhid. Isa nan amya karayarayag na gumabagira dalil sa kababaloy o tawhid pagampaganay asuguan nagu ayamambu apada dalil sa hadith naging kuto katirul Rasul sallallahu alaihi wasallam sa imambunan sa Bukhari wa Muslim yung kuto tigin na umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inisiguro ka natin Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapakit tidawa nagukapakin buno ayakan si mga manusia sa taman sa diran saksian diran paratian diran misabut amat-tamataan ada simbaan arwar si Allah Subhanahu wa ta'ala nagusto Muhammad na sugu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginan aging kanana inalay ito dua hadith na ginan imiyak karayarayag nagumabagir adalil sa ayad na pagampaganay paliugat nagu ipendulun si iku mga tao nagyang kutuwa kaparati airan kasaksiiran sa dadan absusuatan dadan absimbaan arwar si Allah Subhanahu wa ta'ala
nagumata na sa Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab sa gyan kaya miya pamagusay tanong makampat. Nasiyabot tanong aayad din apagampaganay ipasugo si iko mga tao. Ayad na pagampaganay ipendulon si iko mga tao nas kanyan sa tawhid. Banda malumya katay sa gyan kaya pamagusay tanong sa gyan kaya pagampaganay paliugat ay paliugat si iko mga tao sa pangnintanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala apya mayto nan adnap kasagtanong siya mga dawan nagurakas adi tanong minggulalan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.